Angibuza ukuthi kukhona lo osekhaya mhlambe uthi akasakhoni ukuya esontweni akasakhoni ukuhlanganyela nabanye abazalwane mhlambe uhlukumezekile emoyeni uthi ukubezeyiwe ngokocansi mhlambe imember yebandla mhlambe ngaba umholi ebandleni but akakwazi ukusho ngoba nasemndenini abezukumkholwa nebandla nalo alizukumkholwa ngoba bakholelwa kakhulu kuMan of God noma bakholelwa kakhulu kuleyo ncebo mhlambe isiphi istep ongamele ukuthi asithathe. Angibonge ithuba mholi wami lapha. Ngicela ukukhuluma nomuntu lapha ekhaya njengamanje othi ngilimele njengoba usho ukuthi akasakhonzi akasafellowship ushayekile udaba yenkonzo ayikho umdlalo. Ngicela ukukhuluma nawe lapha ekhaya ungiphe nje ungilalele. Ngizothi kuwe bakulimazile impela kodwa awulimazanga uNkulunkulu. Okay. Bakulimazile impela ulimazwe umuntu akusiyo uNkulunkulu okulimazile akusiyo uNkulunkulu okugxobile. Noma kunjalo zama ufuna uNkulunkulu nalapho ongahlanganyela khona ngoba ukuthi bakulimazile abantu akusiyo into ongaphika ngayo ukuthi into engalenisa ukukhonza uNkulunkulu ongabonwayo. Wena ulimazwe umfundisi wena akusiyo uNkulunkulu. Ulimazwe upapa ulimazwe ubishop ulimazwe abazali abakuhlebile akusiyo uNkulunkulu usakuthanda uNkulunkulu usadinga ukubona umntwana wakhe izulu lisakuthanda awulahliwe noma bakulahla abantu awulahliwe izulu lisakuthanda ulimazwe umuntu buyela endaweni kaNkulunkulu thola indlela yokuthi ubuyele uNkulunkulu noma ucinge indawo la khona ongakhona ukuhlanganyela mhlawumbe into engayisho kuwena nje ukuthi usungazama next time ukuthi unganamatheli kakhulu kulabo abayizisebenzi manje uattende ufellowship ukhonze uNkulunkulu ukhonze ukude kodwa ukhona uhlanganyela ngoba kunomuntu nje manje ekhaya usibukele ozothi mina ngikhonze endlini ngiyathandaza endlini ngiyafasta endlini noma kunjalo angeke ubhalise ukuba umfundi esikoleni bese ulova unyaka wonke bese uyabuya December uzofuna ireport expect ukuthola upass okusho ukuthi zonke lezi zimo lezi zizokunikeza ama test epass yakho ukholo lwakho lulingwa ngezinto ukuthi umfundisi ukunubezile ngocansi ukholo lwakho luya usathane lo uzokukhipha uzokulinga ukuthi wena ukuphi nokuthanda uNkulunkulu. Ayabonga mholi siyabonga kakhulu mfundisi siyabonga kakhulu.